Thikuni ni thutha wa kanja ya Njuri Ncheke gukindira minista wa urimi Mithika Linturi ta mwaria wa ruriri rwa Meru no kuhitukia bunge ya Meru ihagure gavana Kawira Mwangaza. Riu gikundi kimwe gia athuri a Njuri Ncheke kuma tigania nimeyeheranitie na murugamo uyu. Wasee wa Njuri ni wasee wa amani. Kukiwa na vita kati ya watoto wa Njuri Ncheke wawili, kwa sababu gavana ni mtoto wa Njuri Ncheke, naibu wake ni mtoto wa Njuri Ncheke, wasee uketi na hao watu wawili ndio wanaongea na wanaleta amune between the two. Ikisindikana kama kuna mmoja amekataa, ndio anaenda kulaaniwa na wasee kwa sababu amekataa kusikia mambo ya wasee. Hiyo haikufanyika. Makiaria na andiki a mohoro athuria ya kuma tigania ya gatagati ya ithwiro na irathiro maugite ni nginyagia watho thingatwo hatari muthutukanio. Na ninataka kuambia hata Senate iwe ya kwamba na koti zetu za Kenya ya kwamba mambo yamekuwa compromised because of that hold. Na wambunge wetu wa Meru County hawatafanya kazi yao kwa utaratibu kwa sababu wameingiliwa na wameambiwa, wamelaaniwa. Mtu akienda opposite of those people, wale ambao wako na interest zao. Makiaria ciĩgiĩ gũtambũrwo kwa munini wa gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma ta gavana wa kaunti ĩyo, athuria maugĩte kanja ya Njuri Ncheke ndĩrĩ na ũhoti wa kwamũra kana gũthukĩra mũndũ gĩturwa gĩothe gĩa gĩũteti. Leo kama wasee wa Njuri Ncheke watigania tunasema Mutuma ni deputy, gavana ni Kawira. Wale wameenda kutawadha mtu mdogo wa gavana kumwambia eti akalie kiti ya gavana. Na gavana hajakufa, gavana ako. Mwambieni Njuri Ncheke haina hiyo mandate. Maya mokite riria rugamireria wodi bunge-ini ya kaunti ya Meru merigirwo kwarĩrĩria mutaratara wa kuhagũra gavana Kawira Mwangaza mĩaraho ya umuthi riria rita rĩa kerĩ thĩinĩ wa mwaka ũmwe. Hamwe na maundu maria Kawira arathitangirwo ni wathani wa kuigio teragwo na kwaga umenyo wa gutongoria, undu uria ucungirire njukaniro na atongoria ria athure mwena ucio. Andu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.